danas je na akciji ona sprava za domaću tjesteninu i stvarno odavno imam volju da je uzmem, tako da sam krenula i nadam se da ću ugrabiti. Ako je nađem, za vikend idu domaće lazanje. Tako da ću vam snimiti postupak kako pravim i eto. Sada idem lagano pa nadam se da bude. Stvarno je hladno, s obzirom sunce je, ali -7. Tako da je ovo ono zubato sunce. Stigla sam kući, mašina je tu, sad ću da otvorim. Prvo ću da pogledam postupak se upotrebljava. Ovo moram se pročitati. Moram je oprati. Pa ćemo, zanimljivo, Boga pita šta ovdje sve ima. Ovdje ću znati. Pa sam odlučila da nam tamo napravim danas za ručak lazanje. Pa vidjet ćemo kako će ići. Mašina ko mašina lijepo izgleda. Sad ćemo da vidimo kako ću ja da se snađem. Moram ovo prvo da sklopim pa da vidimo. Prvo da počnem sa pripremom tijesta. Ja sam našla na internetu neko osnovno tijesto, 200 grama brašna, 2 jaja, malo soli i ulja. Da se zamijesi malo tvrđe tijesto, pa eto, pokazivat ću postupak.
Svaku ovu lopticu treba razvaljati na većem broju, tipa ja sam ovdje na 7 okrenula i provukla je 2 puta, pa onda smanjujete sebi kako bi dobili tanko tijesto. Evo par caka koje sam ja skontala. Jeste prvo ovdje pomoću ovog kruga okrećete debljinu tijesta. Ja prvo uvijek stavim na 6, na 7 da se malo tijesto rastani. Fino ga ovako stavim, počnem okreta, ono već ide. Kada se već tijesto ustabilo, malo je stanjilo, onda smanjim na 4 pa na 1 i tako da bude onako tanko izrezano. Ispočetka je meni bilo malo, da kažem, teško dok sam skontala kako ide, ali poslije stvarno vrlo lako ide, tako da baš mi je drago što sam ovo nabavila i što ću koristiti. Sljedeći recept će biti kako da pravimo domaću tjesteninu.